بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلمان بقدر قيمت ده درس ما يروى دوزده ماه رمضان مبارك. ام اسلوب خبردانك ام اسلام جملت راد بيجن ياجي ایرو تشتی کد ناوا ما دا مشهور عالم ما زانای ما تلفزیونا دل سر اینترنتا درس و محاضره و صحبت و آخافتن و پرس و جوابات کن عجبا ام تشتکی راست کن آن تشتکی خرابت کن. آیتا پیروزه خدا عز وجل وهات بجد والفتنة أشد من القتل. آيات بيشاوي هي باشاوي بيا نيوي آيات هي فتنة جكشتني خرابتره. دما قاد قوتن فتنة دو قرآن دا بري جارة قوات كلمة فتنة در باست به نا او فتنة كو معرفنا برا دحب إنسانا دا چه شر بكن سريع بشكين او نا باوريا إنساناش دستوان درخي تعدائي و ظلمي لوان بكي شك و شبهه جوانا درست بكي افتتان كام جرات بيجن اويك إنسان هاني جدين خو دور بكوه دين خو إنكار بكه. قالوا بسلمانا قالوا برايك مع قوداريتكن اي سيده وعالم زانا روشنبير خدي فكركو تخازن اسلامي بباريزن. قالوا بسلمانا دفان ام بيجن عصر داويدا يا جيوان دم داويدا كو هلا في انترنت هانيش دركتيه ام تقدرتين خبر ددن. قالوا بسلمانا ام تماشدكن قسمك جمع درتين عالمي اسلامي جاهل ونزانن قسمكي ابو حنيفي كيه شافعي كيه مالكي كيه جعفر كيه نزانن باقر كيه كي نبانا تف شبان يقول دم جوان شيترن قسمكي وهاد بيجن قسمكي دبي وان كتابي اسلامي تف كتابي براداينا جاهلن يعني جاهلا نفسان ديه كتاب يعني از وان كتابات كم بن بيخو قسمكي وهاد درتين بيجن مع الاسف. قسمك جماهيرو دركتنا دبي تاريخ اسلامي تاريخ كسر بلندنا يعني تاريخ كتعاريه خوين ريجن كشتنا قتل عام كفر وخرابي تاريخ اسلامي دا دس بكريه هنا كيدي ام بيج دا هرم ازي مزجيني انا بدم وين بحزنه كمازن ازي مزجينه خراب بدم يعني جخيري رانا قوت مزجيني ولكن جانا جي معرفي كلمه مزجيني تقرب خبتي نبره شعب ما هيك بابا. قسمكي إيرو دركتنا بناوي إمامتية بناوي عالمتية بشاشك سريوانن بناوي كدخوازن إسلامي بباريزن إجا حنيفي وشافعي وجعفر صادق ومحمد باقر وحسن بصري جنا ساكنن خزا خو ناقرتن علي وأبو عثمان دا جنا ساكنين چونش أبو بكر جي درباس بون چه قوتن گو او روژا قتیدا محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر خدا وفات کروی کرن بن آخه آویتن سر او رو آخه آویتن سر اسلام جی رحی اسلام قداندن ایرو افج خبردان آنیش درکتیه اوانا جی بناوی اسلامت پروگرام و ام بیجن برنامج دینی دا درتین مزگین جوارا به اگر که ام خواهی بی فکر آنه به باور که اسلام جمارا نما در که من بیشن حیرا ما اسلام که نو درست کریه مدینه کی دی درست نو درست کریه اب دینه که 1400 سال مسلمان لدوی دینانه چنان وی دینانه نخوازن دینه کی نو قرآن که نو فکر که نو تفسیر که نو شخوا درست بکن جبونه سر کس کی نیشه جبونه ملت نبیجه والله اسلام آن خرابه بو برا بیجوا دینه کی نو هاتیه پیغمبر کی نو هاتیه فکر که نو هاتیه مدزانن گلو بسلمانه او مذهبك وانا ام كبرا لوان تخن اوان عالمي وكم بيجن جاهل اوان صحابي وكم بيجن اوان جحري دا پیغمبر اوان اسلام به پیغمبر را دفن كر او تاريخ اسلامي كو ايرو وند بيجن تاريخ کا تعريه دوی تاريخ هانه دا بله دگل كيمانيا دگل شاشيتيا بيتشتاج ورا بيجم ايرو ام گره راستي بدين حقيقتك بدين مشاكل و پرسگره عائله كيم بون ایرو جا چاوی خواه کن جنبردن چخاسا زیده بیه زارو که کد کولانا داده جعدادانا بی دی و بی باو مازن بونه چند حبن اولاده که دی و باوی وان چاوات زاروک تی دنیا دی داویج زبالی وی زاروکی هانه داوی سر چوپه اوان زاروکا چقاسا پر بونه ایرو گنج ما جوان ما عرق وخار وان زنکار وان حشیش و اسرار و ارونکش وان دز وان چقاسا پر بونه
کشتنا جنا کشتنا میرا کو عائله هف دوگجن چه قاسا زیده بیه زواج میرا بمیرا را اوا جناب جنا را چه قاسا زیده بیه خبردان و زمان درجیا لخدا و پیغمبر خدا و بدین خدا ایرو چه قاسا زیده بیه خو کشتن انتحار کو ایرو ان مصیبتا مازن دا عالم اسلام دا جالی کشتن دا بخنج وان قتل عام مازن یک دولت کن کو انسان تی کشتن انسان دست خود دکجه دوی تاریخ اسلام دا کو انا ج پیغمبر بگره حتی ایرو کن لعنت لیتینن و رشت کن و خرابت کن اوانا چقاس بون ایرو چقاس زیده بونه او اسلام اکو وند بیجن خبردان اکی وند بیجن فکر اکی امد بیجن امد بیجن تشتکی ولكن ما في درد كل ملته عنيش بير واكر اسلام نه خبردانه اسلام براتيكه اسلام نصيحته اسلام جيانا انسانه برخوش از درم تلفزيون ابو بكر وهاكر عمر وهاكر جعفر صادق وهاكر علي وهاكر برحت خبردان كخوش يعني متف بنا فيلوزوف بنا مفكر لباكي اب ملته يعني كي جبونه وان سريخ بيشينه اوان زاروكي كو عمري وان 18 ساله 20 ساله كو انتحار دكن دلي ديو بابي وان شوته اكي نصيحه وان زاروكي ابكي كجبون يكي دي انتحار نكه وچما واناش بيرواتكن قالوا عالما قالوا زانايا حتى يفاري افي حديثه نراستو او في تفسيره نراستو في تاريخ انه درو ارم وان تبع ما يقول فايده وشرا هي بيكشتن ساكنه جنبردان بيت ساكنه کشتنا جنات ساکنه کشتنا ظلامات ساکنه یتیم بونا زاروکات ساکنه ظلم ملت الهف ساکنه به اخلاقی و به شرفیت ساکنه کد ساکنه امتب هبرا بکن کنا بجهنک رونن ام هنکش خدای خفدی بکن ام هنکی وان انسان دل مبرا بام شوته ام هنک جبان وانا خمگین ببن ان عیبا عالم می مسلمان کو ام فرانیج ام بیشن بناو اهل سنت و جماعته ام جواقع ملتي دورن جيانا ملتي دورن ده خيالك ده ام دجين ده خيالك ده ام دجين كتابك كتكن دست يخش ملتي رافي كتابه دبيجن او زاروك لدرفاكو خرابيتك كي هرخو بجينوي كي نصيحات لبك اف زاروك يعني نش تفسيرك كيف فهمتك نش حديثك كيف فهمتك نش صرف ونحوك كيف فهمتك نزانه شبهاك كو يعني بتشكي ايمانها ضعيفه دلي دام ابو اوج مش دستي درخست ما هو حدا والله عالمي ما تف جاهلن حديث تف افترانه پیغمبر چوا وفات کرد صحابيه اسلامش برا دفن کرد بو سلطنت بو خرابي بو مرفعت پرستی يعني حتى زمان كي تقولن امويه انا ما شاء الله امويه در باس بون چون كيشن صحابيه اول اوان كو پیغمبر روی اول اسلام جوانا گو چوا پیغمبر وفات کرد اوان جی پیغمبر پیرا دفن کرن لو ما رب عالم ده فتنه خرج کشتنه چیتره بله تدکاری انسان کی بوک جی حیات اوی دنیا دستی بستین تکشت ظلمه لیکر غدره لیکر تا کشت کو خادی ایمان به او هر چه جنته کارت نه ظلمه لیبکه ولكن قابا وقت انسان کی ایمان اوی دور خستوی به ایمان کر او انسان یعنی هم دنیاوی خراب و هم آخرت اوی چو لو ما خدا عز وجل قدامك بحثا كافرات كا وان كسي بي ايمان وبي باوري دبش حيوان خراب ترن ج حيوان خراب ترن ما ايرو ملتش حيوان خراب تركريا قالوا بسلمانا هناك امرون ام شدكن تشتيك ام دكن عجبا فايدة دبي امتاني انا دبي امتاني باوريا كنت دل ملت دا ما ديناميت وبومبا يخستي بني ام خرا كنت باقينا ولكن المقابل ما تشتكي راسنا قوتيه اف دراوه واف نراسته اي راس كي جاي براي من اذا هرش خرا بدينا وظيفه من اوس فكره كانوش ترى بج نصيحتها كانوش ترى بكم نصيحتها تشيد به تشتي بري تفشاشن افانو كي جاي هرش خا بدينا قالوا مسلمانا براستي قرا ام قبول بكن ما برشاشتي كما زنكر بفي اسلوب خبردانه بفي اسلوب مناقشه بفي نصيحته ام دكن براستي ما حقيقه بر ما زنكر ما هر تشتيل برشعب خراش كر ما ملته خوج دين و ايمان وان دور خست ما قو امي حكم بقو هارينا امي وها بكن ولكن حكم دروكي نات قهرتن 100 صالح حكم دولتنا ناي قهرتن ولكن ده 100 صالي ده سي حباف در باس بون نسل داوي به ايمان مازن بو ايرو انسان قاسك و انتحار دكه باور كي تشتكي ناي كرن
بحزارة هناك دولتا دا كو بلا ايوان بتشوك جماركا كيم هروج بدها انسان خودكجن هروج بدها انسان خودكجن كاسكي نا بحث وان جناكا پر نورمال بيه كاسكي دلي خو سروان ناشوتينه او شخص خودكجا دياوي هي جناوي هي زاروكي هنا بابي هنا برايوي هنا كاسكي سروانا نافكره انتحار كود اسلام دا او قاسا گناه کی مازنه كاسكي نابجه اي انسان اب انتحار چه جاسر رونن خبردن قالوا عالمه قالوا زانايا قالوا كسيكو بالنافي اسلامي ودعوه غيرتك يتكن ام شعب خفكن تاريخ اي حسابش ما بخوازه لبريا تاريخي وبشت تاريخي رب العالمين حسابك يقراج ما بخوازه خدا ما هدايته يصلح بك منهج ما بك منهجك راس ميثود ما راس بك ام تكارن جبون دكاربن جبوني في امتهاني تشتكي بخير وسلامات بكن امانات رب العالمين من خدا وتبع محافظه بك ببارزه امانات خدا من السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.